Hocam, geliniz. Aytkan akçalardı alып gel. Анан ишиңди бүтүрүп берем. $1000 акчаны алып келсең мен ишиңди бүтүрүп берем. Can, nega buncha erta kelib qoldingiz? Не, что-то подозрительныйсың ғой, үйдө бирөө бар эмне? Yo'q, hech kim yo'q. Үйдө бирөө бар окшойт, а? Туалетте жок экен. Детскийде. Yo'q, hech kim yo'q. Спальныйда окшойт, а? Диван астында. Yo'q, hech kim yo'q. Шкафта окшойт, а? Yo'q. Бияқта дагы жок экен. Жүр, чай койчу. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер!